Dar pakai barang jarum kecil dasar قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليكم شيئا ولا ينقذون إن أنفسهم ومما لا يعلمون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إلا خلا فيها ألم تر أنا رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ji teref platforma karwanê şehîdan hatiye sazkirin. Îro em ji bo salvegera şehîdên mayînên yên gog wêriyê bi bîr bînin li vir civiyan. Di sala 1994 de di dehê meha Adarê de ji alîxayînê Kurdistanê ve mayîn hate dayîn. Bi vê mayînê 11 misilman şehîd bûn. Axa Kurdistanê bi xwîna şehîdê Gogwerî û bi xwîna şehîdên çar aliyê Kurdistanê hate avdan. Bi bereketa xwîna şehîdan ev welat ji qirêja kufr û zilmê pak û paqij bû. Îro bi hezara xort û ciwanê Kurdistanê ji bo İslamê canfeda ne. Em vî welatî tu carî bi dev kafir û zaliman ve bernadin. Gelî mêvanê bi qîmet beriya ku em dest bi bernama xwe bikin, em ê bi kurtahî bernama xwe pêşkeşî we bikin. Bernama me ew ê bi xwendina Qur'ana pîroz dest pê bike. Paş re wê kekê Mervan Aqyol xeberdana xêrhatinê bike. Paş re wê Melenîhat Çelîk di derheqê ev roja mühîm axaftinek bike. Piştî axaftina Seyda wê hunermend marş û stranên xwe bînin ziman û em ê hêdî hêdî bernama xwe biqedînin. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم بناف خداي رحمن ورحيم أو دريا خدا هاتيه كشتن وان مري حساب نكن أو صاغن لجم رب خوتين رزق كرن رسول خدا در حق شهيدا وها فرمان دكه کسی کو دچه جنتی ناخوازه وگره دنیه لی شهید نوریه او جبر نعمتی کو گرتیه دخوازه ورسر روی عرده و 10 جاران دنجی 10 جارن دنجی جبو خدا شهید بوه گلی میوانه بقیمت جبو قرآن پیروز بخوینه ام ملا نور الله تملی دعوتی ورد کن کرم کن سیده بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جبوه خوندنا ويا خوش خداش سيدا راضي به إنشاءالله. حتى ام خدي روح و جام بن اميل بيريا قرعان بن نياري كفرين هردم بجي چاوي دجمنام بن خزمتكارن جبو قرآني جان ددن جبو إيماني امي في دوزاخ باجون حتى آزاد بكن جيهاني فيغا ام جبو خبردان آخر هاتني بك كي مروان اقيول دعوتي ميكروفون ادكن كرم كن. تكبير تكبير تكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله صحابه أجمعين. بناو خدا الرحمن الرحيم ودلوان نیوان عزیز ایرو روژا سالوگارا پیروز و سالوگارا شهید قرش داغه وگو گرینه نیوان عزیز ایرو سیزده مهه جبو برنامه شهیدا اولور جوان بونو هونتب خیر هاتن سر سرا و سر چاوار هاتن نیوان جدور هاتن سر سرا و سر چاوار هاتن خدای رب العالمین مرجع شهیدا نقتینه مرجع خیر و برکت و شفاعت آوان محروم نکه انشالله. خدای رب العالمین شهادت شهیدان ما پیروز بکه انشالله. امي بحثا جيانا شهيدا بكم بإذن الله. شهيد رمضان گلچر ده سالا 1965 ده هاتیه دنیه لکانی پنکه رودنش معیشتا خواه بخودی کرنا حیوانان دکر چند زاروکی وی هر دم نخوش بون جبروه بوان را مشغول بو انسانك بتقوى و بعبادت بو گلک دیندار مرخاص و گلک جیب مرحمت بو دی سال 1992 ده جماعت اسلام ناس کر و دعوه خدا دا سرملی خواه دی تقینا ماینان خاین ده گیهاشت مراد خواه و شهید بو خدا شهادتاوی قبول بکه. شهید حج رمضان یشیل دی سال 1945 ده هاتیه دنیه مالاوی لکانی پنکه بو بکار پیغمبرا یعنی بشوانتی معیشتا خود کر و دبر ده آلویرا حیوانان جید کر. دی سال 1986 ده جبانگارا پیخورا گوله بیگ و چو فرزا خویا حجیب جیانی. دی 1992 ده جماعت اسلام ناس کر و تیده صف کرد. تمی وحاد گو امپیر بونه کاوی شهیدی چاوا ببنسیبه مه خدا دوی تقینا ماین دوی گهاند مراده وی خدا شهادت تاوی قبول بکه. شهید محمد آیهان لحریک رودنشت مسلمانک فقیر بو و جماعت اسلامی پر حزد کر وی روژا تقینا ماینا عربا کانی پانکه اوشی تیده بو لی شهید نبو پشتی جوین خوشخانه درکت و هادگو هوالی من تف شهید بون از جوان پاشمم لیبلی اف حزناوی پر دوام نکر 20 روز پاش ره جبو برین خود جو آمد نخوشخانه پشتی نخوشخانه ودگریا عربا کو تیده بو پیل ماینه کر جچل کسام تشکی نبو لی شهید محمد دوی تقینه ده شهید بو خدا شهادت آوی قبول بکه. تکبیر تکبیر تکبیر. شهید خلیل دمیر چاغا شهید بو 5 سالی بو لحریک دما فقیر بو لیبل پر شکردار بو دوان روژ تاری دا
کت ناف سفی جماعته جبو آلویر عید شو آمده لیبل جیر بو عیدامزن ده تقینا ماینه ده اوجی شهید بو چاها شهید بو زوجان دی و 4 زاروکی نوی هبون خدا شهادت تاوی قبول بکه تکبیر 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 شهید قطب الدین ایهان ده سال 1905 ده حد دنیه پشتی جماعت اسلامی ناس کر خدا خوندنه عاشق حضرت محمد بو تمی سیرت آوی دخوند ایوارا جی جگندی را سیرت آوی دخوند تمی لخورتان نصیحت آدکر وقتا شهید بو زوجان دی و 10 زاروکی نوی هبون ده تقینا ماینه ده اوجی شهید بو خدا شهادت آوی قبول بکه تکبیر 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 شهید ابراهیم داغتکین ده سال 1955 ده لدلاف گره هاتنیه احلاقی وی خوش بو جبر وی انسانان جه حز دکر دلدای جماعت اسلامی بو دو شوانه کل کانیپان که جه طرف ارگتا مرتد هاتبون بریندار کرن وان زیارت کر او شف لورما سبه او جکت عربا کانیپان که او ده تقینا ماینه ده روحی خو تسلیمی ربی خو کر خدا شهادت آوی قبول بکه تکبیر 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 شهید تاج الدین پارلاق ده سال 1949 ده حد دنیه لکانیپان که او لحریک دما انسانک فقیر بو او جماعت اسلامی پر حز دکر او لهر دره بسر بلنداهی و یاد گوت از دلدای جماعت اسلامی ما او جی بماینا خاین کردستان شهید بو خدا شهادت آوی قبول بکه تکبیر 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 شهید ملخدر آقیو ده سال 1971 ده هات دنیه لجنبا و خواه مل عزیز درس دینی گرد لبر خواندنا مدرسه مکتبه جی خواند لگوگوری ملتی کر وی جی دناف خبات اسلامی ده جیه خواه گرد و گلک خبات کر او جی ده تقینا ماینه ده شهید بو خدا شهادت آوی قبول بکه تکبیر 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 شهید بدری سویسان ده سال 1967 ده هات دنیه معیشت آخواه بشوانتی دکر او جی دلدای دوز اسلامی بو و گلک عمل قنج دکر جشوان اندورا گنده خورا اسلامی دگوت وقتا شهید بو زوجان دی و 8 زاروک نوی هبون مسلمانک گلک میر خاص بو و تجاری جی دجمن اسلامی نده ترسیا لیبل دجمن ویجی بخاینتی بتقینا ماین شهید کرن خدا شهادت آوی قبول بکه تکبیر 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 شهید محمد خلیل و محمد امین گلچر هر دو شهید بسمام هف بون هر دو جی 11 سالی بون و طلبه جامعه بون ایوارا هوالین خوشی دگرتن و وان دبرن درس قرآنه به هفرا درس دگرتن هر دو جبو دورا شهادت لهف ندکرن هر دو یاشید گوت اول از شهید ببم خدای تعالی گوتنا هر دو یانشی راست کراند او به هفرا شهید بون ده تقینا ماینه ده هر دو عزیز دلیمه شهید بون خدا شهادت آوان قبول بکه تکبیر 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 گلی میوان بقیمت جبول سر وی روژا مهم کو ام ایرو بسبب ویل ورجویان خبر بده ام سیدای ملنی هات چلیک گازی میکروفون ادکن کرم کن سیدا تکبیر 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 روژا گوان برای ما شهید بون گلی برای گلی مسلمانا خدا عز و جل بشهادت وان وی کفر و ظلم و قلبی مملکتی بو خدا او کفر و ظلم هانی ببرکت خوینا وانش بی مملکتی را کرد وان بی مملکتی هانی بخوینا وان عزیزی برای ما مبارک خدا عز و جل دی سال وگرا هاتنا سر وان برای ما عزیز شهید اسلام شهید قرآن پیشیوان ما
شاهد أمة حضرت محمد عليه الصلاة والسلام أمجار أكيد البدر جبيانا قال إبراهيم المسلمان فقط دصالي بريدا دبرورامي مي بريدا سيدالاري ما بعثا مكافأة شهيدة قاسكي بريجي إبراهيم آيات خواند وخداي تعالى جوان بي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جوانا نبجم برينا اوان کسی کو دریا خدا دا اتنا کشتن جوان نبجم برينا وانا لبا خدا دخون و بدخون خدای تعالی رزق کی ابدی جبون اوان تحسیس کریه کل ابراهیم مسلمان ابیات تمامی صحبت خدا دو پروگرام خدا انبعثا مکافات شهیدات کن لبلی ایرو جبون اوان برای ما خوی ما دایی که ما گواتنا بداری امیرو لسر نقطه کی دن امی بسکنن لسر وظیفه کی ما اصلی مهم لسر امانت وان شهید امی لسر وانا می جبرا ببیجن کل ابراهیم مسلمان که ایرو وظیفه ما چیه ایرو وظیفه ما چیه خدا عز و جل دو قرآن پیروز دا آیت کریمه دا وها فرمان که استعیذ بالله من المؤمنین رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم دبي آيات كريمة قال إبراهيم مسلمان خدا عز وجل رب العالمين دبي جوان مؤمنة جو ظلاما جوان مؤمنة جو ظلاما دناف وان ظلاما دا ايكو ميرن دي خاط بكن قال إبراهيم جناب وان مؤمنة باور من دا وان مؤمنة جو ظلاما دناف وان ظلاما دا جي ايكو ميرن وانا كينه وانا صوز بخدا رادان وانا صوز بخدا رادان خدا عز وجل خدا وانا صوزا خوب جيهانين لسر صوزا خسكي صوزا خوب جيهانين دريا خدا دا جان خو فدا کرن روحي خوي شيرين فدا کرن خدا عز وجل دوی آيات كريمة دا قال مسلمانا بعثا دز مرادك یک جوان اوان برای میگو ام جبون اوان ایول ویداری کم بینه کم بونم جبیانه جبون اوان ام هاتنه ویداری وان برای میگو قاسکی بری نابه وان هات خواندنه نابه وان بیک حیات وان هات خواندنه فدکاری وانت بر دعوا خدا دین خدا داد گوتنه اوان برای ما حیات خو بی ایمان خو کرن شاهد شورا حیات خو بی ایمان خوش خورا کرن شاهد یعنی وان ایمان خوش خورا کرن شاهد حیات وانش ایمان ورا شاهد بون داخل جنت بون بشهادت بخارنا شربت شهادت داخل جنت بون سروی آیت آنه یعنی مسلمان خدای تعالی خدا عز و جل قد بیجه جوان مؤمنی کو سوز بخدا را دانه اهل ایمان اهل باوریه جوان ظلاما دناب وان ظلام گمیرن وان ظلام گمیرن یعنی بیان دریا خدا دا احد و سوز بخدا را دانه ارسل سوز آقصه کنی دریا خدا دا شهید بون جان خفدا کرن صنف ددوا کیجا اگر ابراهیم دی آیت هانه دا آیت دوام دکه خدا عز و جل دبیجه دی آیت دا دپی وان مؤمنه کو سوز بخدا را دان شهید بون دریا خدا دا دپی وان دا خدای تعالی بعثا هنک دناف ظلام دا بعثا هنک میری دنی دکه اوان میری آنی کی نه ایگو دپی وان شهید دا به دنیای مانه دعوا وان دمشینن ریا وان دمشینن وان جی احد و صوز بخدا را دانه ریا وان شهید دمشینن خدای تعالی دوی آیت آنی دا بعثا زمراد دوا دکه گل ابراهیم مسلمان جبربی گوشکی لجامعه مدینه منور پشت 3 سال پشت هجرت حضرت محمد علیه الصلاة والسلام اف آیت نازل دباب آیت اگم خواند دو سالا پشت هجرت 2 سالا 5 و 6 دا
روجك لندن جامعة مدينة منور صحابي كي وقت يقول لندن جامعة مدينة منور اف آيات تخوندن صحابي كي لندن جامعة دارات بد يا رسول خدا دبي سوال كي بكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكرم كم لندن جامعة دا دبي يا رسول خدا اف آيات اقوى خوند خدا تعالى بحثا دوز مرادك زمرك يجي اوان كسي يقول بحياته بحياته خو ايمانه خو بايمانه خو اثبات كرن شهيد بون گيشتن مكافات شهادتي شربت شهادتي بخارن زمريد دواجي اوان كسي يقول الدنيا معنا دبيوان شهيد الدنيا معنا يعني يقول امساقنا حياتنا يا رسول خدا وانا كينا اف صحابي بسوال هنيج پیغمبر عليه الصلاة والسلام كر رسول اكرم عليه الصلاة والسلام بيريا لجماعتي نهرت جماعت اقول حاضر بيا لجماعتي نهرت چاوي خگران ليك شخصك دقريا ويا نديت دناف جماعتي دا ويا نديت پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيدا او صحابي قدمك بك سوالا منات بفهم كرني جارة دوا سوال بكم جي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام جارة دوا سوالا خود تكرار كر قريب رأي مسلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام جبو جارة دوا جي جارة الجماعة خنهيت ايقول هيت قريا ويا نديت دبيدا جارة سسيا ام صحابياني سوال كر جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام جارة سواجي جارة سسيا جار سوالا يقوداري كرز فقط ايقوليت قريا جار دنديت دناف جماعت ادام پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقتی کجوندری جامعی درکت دروای جامعی شعبی وی لصحابی کی کرام کت صحابی وی کت کل ابراهیم مسلمان رسول اکرم علیه الصلاة والسلام وی صحابیانی چوادید وگر یا سر جماعت آخویا جامعی گو اوی صحابی منه گو سوال جوندری جامعی داشمن کر کاوی صحابی من باوی صحابی کرن رسول الله علیه السلام گو تا سوال کشم کر گو بله یا رسول خدا گو سوالا تا گو اب آیات گو مخوان خدای تعالی بحثا دوز مراد کرد جمله کی شهید بونه دریا خدا دا بشهادت خو اثبات ایمان خو کرن گیشت مکافات زمرات دعا يقول حياتنا كوانا كينا قوارا زويا نشاني تبدم رسول اكرم عليه الصلاة والسلام دستي خو اشارات كر صحابي كي جلوي جلي كسك ليبون بناوي حضرت طلحة ابن عبيد الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشارتي بكر قو او زمرات دعا كتبتنيت قري تسوال جمكر اوي زمرات دعا تدخاسي يا ببيني للطلحة يكون عبيد الله بن هيرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي آيات اقوم خون قال مسلمانا دبي طلحة يكون عبيد الله إشارات كر فمزقي مسكين هاني دا حضرت طلحة يكون عبيد الله وفي مسكين هاني دا تمام أمته وهي قد بي طلحة لبي رياح طلحة دمشن لبي رياح حضرت محمد عليه الصلاة والسلام دمشن مسكين جبونا متبع دا رسول خدا عليه الصلاة والسلام قو أما ويزمراد دوا قد بي شهيد هذا مينن او جارد صوت عهد و صوص بخدا را دانه سر عهد و صوص آخونه ده عهد و صوص آخونه گیری بر ناگرن پشمانی نابه تشرط و شروط دنیای تناب و مال و مقام دنیای مال دنیای وانشریا وان دور ناخینه اشتویات طالحه کل عبید الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکینه دوا جبونا طالحه کل عبید الله دا مسكين او مسكين جبونا ما جات يدهاني فرسول الله عليه السلام باكسر جماعة اخويا جامعي بياكر قو اي جماعة من جامعي اي صحابي من اگر وند غازن لصري دنياي شهيد كي قو هي لدنياي شهيد اما هي لدنياي دناب مدى دياره وند غازن لزلام كي صابنيرن للطالحة يكون عبيد الله بنيرن قال مسلمانا ام مسكينه كي بر مزنه ام مسكينه كي جلك مزنه قال مسلمانا يعني ام بياد بيجن
دنافان برای مدا خورت مدا برای من عزیز لسر وان مقام شهید اسلام شهید قرآن اف دایی که میگو لبی خوشکو برای می دایی که میگو لبی ده تو بونه دمکی لگور مسکینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنافی جماعت مداجی شهیدی گو ساغن دنا مدانه هنه کلی مسلمانا اشتبیا چیه؟ وانا کینه وانا ایگو به عهد و سوزا خورا صادق مانه سوز به خدا را دانه تجلی وی آیت خدا عز و جلنه خدای تعالی دو سوره احزاب دا آیت 23 دا خدا پس نیوان هر دو زمرات ده زمره اول اوکشی کشید بون جوی دنیای چونه هم ویگالوی داری حاضرن زمرات دواجی وان ایگو املپی وان شهید آمانه گلی برای مسلمان و مسوز به خدا را دایه مسوز به دعوه رسولی خدا را دایه مسوز به قرآن را دایه گو امی ریاوان شهید بمشینن امی خدمت آوی دین هانی بکن به مال خوب به جان خوب امی خدمت آوی دین هانی بکن گلی برای مسلمان تکبیر 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 گلی برای مسلمان برای عزیز مسافرین شهیدا خدای تعالی دوی آیت هانی دا جمرا سر کی به مدد فهم کرنه او سر هانی چیه گلی برای مسلمان صداقات صداقات یک وصف شهیدا اوی گود مکتبا شهادتی دا مزند بن دخاینند او دخازن تیدا قید ببن گرکی صادق بن به خدا را صادق بن به پیغمبر خدا را صادق بن دریا خدا را صادق بن به صحابی را صادق بن به مؤمنا به مسلمان را صادق بن گرک ریا خود گش نکن لسر استقامت ایمان گرک صادق بن گری مسلمانا دی ایمان خدا دی اطاعت خدا دی تسلیمیت خدا دی استقامت دا گرک صادق بن ایگو برکت خویناوان شهیدا چهار طرف مملکت بلا کرن به برکت خویناوان شهیدا ام مملکت یعنی پاک و پاکش بو ام برکت خوینا شهیدا بگره حتی یکسه گوای حتی بینگواره حتی شرناغه چهار طرف عالی مملکتی دنیای خوینا برکت آوان شهیدا گو بلا بیه تخمی خوینا برکت آوان شهیدا شهید آیتاش شهید جنگیز شهید عبیدالله شهید محمد شریف شهید حسن شهید یاسین وان بجمیرن وانا وان شهید ویداوی تمامی گش برکت خونا وان شهید میگل بیدرینه جبر وی گلی برای مسلمان برای دی باوی شهیدا برای شهیدا اسماوی شهیدا دایی کی شهیدا خوی شهیدا گوی خوبکن باش کو داریب کن اب آیت اگما خوان خدای تعالی ده پشتیوان شهیده دا او صداقات جمع دغازه او راستی جمع دغازه پشتی گوانا وان برای ما بیروح خوی شیرین فدا کرن گرک امجی ریاوان او دعوان بمشینن جبروی گلی برای مسلمان خوشکو برای مسلمان شهادت جوانا شهادتی نه لازمه گو گنج تنی شهید بکبن ناخیر ده شهادتی دا جنسیت نیه شهادت نجمونا گنجات نیه شهادت نجمونا گنجات نیه بلکه شهادت جبونا اختیار آیجی بلکه شهادت جبونا پیرکی منش بیقیز منجی تاریخ جویارا شاهد گلی برای مسلمان جناب صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جناب صحابی ویدا حضرت ابا ایوب الانصاری عمری وی نوتو شش سال بو جعردا مدینه برکت هات لی استانبولی دریا خدا دا جانی خو فدا کرد تکبیر 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 ابو طلحه جو صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طلحه عمری وی 7 سال بو حتی داویا عمری خو شبونا گو شربت شهادتی بخو خدمت کرد مجادله کرد حتی گو خدای تعالی تو عمد 7 سالی دا خدای تعالی
خدای تعالی شربتا شهادت پیدا بخورن تا جا شهادت دانی سرسری بی جپیرک صحابیه ام حرام پیرک صحابیه اویانه دو عمر خوی داویی دا لپی شهادت بگریا شهید بود یا خدا دا شهید بود پیرگانه جانا شهادت برنگ آیتاج ویده که بقارشیمه جانا شهادت برنگ یاسین ویده که بقارشیمه جانا شهادت برنگ خاله محمد ویده که بقارشیمه گره مسلمانا شهادت و شرطیه لخودی خود گره تکبیر 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 شهادت و شرطیه لخودی خود گره شهادت نامید آمده دیگره لخودی خود گره گره مسلمانا اوان کسی گود احدو صودا خدا صادق بن ده احدو صودا خدا صادق بن خدا محقق مطلق خدای تعالی وی شربت شهادتی با آمده بخارن جبر بی گلی برای مسلمان دایی که شهیدا خوشکو برای شهیدا دنگی مدروان اف خطابا ما جبونا دایی که من ایجا وقتا گو حضرت حمزه سید الشهدا لأحد شهید بو حضرت حمزه وقتی گل احد شهید بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشهادت حضرت حمزه حسیا بو و او işkence gül Hazreti Hamza kırıbun او ظلم تعدا gül bedanavi mübarek kırıbun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ditişte anit zani bu Hazreti Safiye Khua Hazreti Hamza meta Peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam diya Hazreti Zübeyir Kure Avam او جی پی حسیات میدانا حرب احدیات میدانی رسول الله علیه الصلاة والسلام حضرت زبیر شیان گوحره برا دیاتا و حال حمزه برا نبینه او سعده و ازیاتا و حمزه کرنه برا و حال آنی نبینه حضرت زبیر چو پیشیا دیا خو گودایی گو وگره گوشبو چه ازی وگرم گوما ازانم بریم حمزه شهید بویه ازانم گودایی بگره گونا ازی بری خو ببینم اف دینی عزیز اف داوا عزیز مگلک حمزه جبونایی شهید کرنه و حمزه جارد شهید ببین تکبیر 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 حضرت صافیه رابو چون سر برای خو حضرت حمزه و حال حضرت حمزه دید ای دیو خوی شهیده بنیرن باش کودانی بکن ایرو جمون دعوا شهیده ماتنه بیداره گلک اونجی وک حضرت صافیه زبیره دری دعوی دا مزن بکن حجبو حمزه مزن ببن گلک اون خدمتی بکن اولادی خود دریا حمزه دا مزن بکن دریا زبیره دا مزن بکن دریا مصعب دا مزن بکن و دیام حضرت صافیه چو حال حضرت حمزه دید گو یا ربی حمد شترابه گو یا ربی حمد شترابه او حمزه گل بردری مشیری بو مجبو دعوات مجبو دین تفدا کر و دیام حضرت صافیه حتی گل حیاتی بو جبونا خوینا دعواز حضرت حمزه دعوه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام گلک حمزه و زبیره مزن کر تکبیر 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 یکا دیگری مسلمانا جاد سید الشهدا تدید تاریخ اسلامی دعب سید شهیده هنه سید الشهدا یک حضرت حمزه یک جی حضرت حسین کره تورن حضرت محمد علیه الصلاة والسلام کره حضرت فاطمه امام علی خواه برای زینب حضرت حسین وقتی گل کربلای شهید بو حضرت حسین وقتی گل کربلای شهید بون خواستن گو حضرت زینب خواهی اوج شهادت برای خورا حاضر بون و دری بو اوی فدکاریا کو برای ویکر شهادت حضرت حسین
ويجي وانا تبجابي خديم تاريخ إسلامي دا أب هردو بيرك أب حزتي صافية حزتي زينب حتى قول حياتي بون دعوة حمزة وحسين مشاندن شبوك أمد رياوان جدعوان ورا خدمتي بكن خباتي بكن خداي تعالى لوان عبد خوي صادق دقره اجبوي صدقات مهاتنا بيدري جارك يده لسر مكاني وان عزيزي اسلامي شهيدي اسلامي ام سوز بربي خرادتن كو امي دعوة وان بمشينن ام سوز بربي خرادتن كو امي صادق من مدعوة ورا جريا ورا جخوينا ورا امي صادق من خداي تعالى صدقات ما جديني خورا جخورا جبيخنبري خورا جدعوة رسولي خورا جخوينا وان شهيدارا روج بروج زيادة بك و ببركات بك قال إبراهيم مسلمان خداي تعالى لسر خوينا وان شهيدا لسر خدمت و خباتا وان شهيدا خداي تعالى استقامة ما لسر إيمانك كامل لسر إطاعت و تسليميتك خوشك خداي تعالى عمري ما يبلا دوام كرن ومجريا شهيدا جدعوة شهيدا يا ربي يك نفسك تمجد تمدور نكي يا ربي امجبونا شهادة وان برايخو صلبك والبيدري بونا دهاتنا ما بيدش مرزاق قبول بكي وتبركتا خوينا وان شهيدا النسل ما يقول دنيانا من دنيانا النسل بركتا خوينا وان بدي دوام كرن آمين والحمد لله رب العالمين خداي تعالى خير وتبا مزمك وانت فسرت عباراتنا بمعاني باب مالك روجا شهيدا بركة خدا رحمة خدا إن شاء الله تعالى لدنياي والآخرة بتبين سيمة ببارة خدا ملائكة رحمة خمك آمين والحمد لله رب العالمين ببين خير وخشيرة خدا تعالى خير وتبا قبولك خدای تعالی سیدا راضی به انشالله. ای خوشخو جنودایی که شهیدان عزیز وبون آلا مهلدان آلا اسلام و قرآن عزیز خود بردادان و دستجه نبردان بوی خوینا خوی زلال و سور عردا مخملاندن هاویر دور تجار قبول نکرن ظلم و زور تنکر وان دجمران میدان ویگاجی امجبو شهیدا ببیرا خوابینن هنرمند هجا دعوتی وردکن کرم کن تکبیر 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 وطن رو خستن چاوین خوشی لورایی رو دکاین دین و هم وطن رو خستن چاوین خوشی لورایی رو دکنه ویران رو خستن دكناري ودكاني عام ضاقلي كردستان تمام دكجن بقتلي عم بيوان ضاقلي كردستان تمام دكجن بقتلي عم بيوان ما يلك قلك مزين داقرتي بقران دوست عزيز كل شهيد بوطن جمرنا هشتن كفوعيد وان كوچكي دري آورم حتى لكردستاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني خداي تعالى دعاية كلمة دبيجين دبيا محمد اك عبادة ما برسا مشتبك أزوان نازم أويكو دعا بك از دعاوان قبول دكن أنجخ وأنجخ مشتر عبادة عبدت يدكن أم يردم والي كاريش تتخوزن تما ببسر راس
ريوان كسكو تنعمة خلوانكر نغضب خلوانكر يا ربي تب هداية قرآن مبدي هداية كرن تو شرف بد مبدعوى حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تو مب إسلام عزيز بك يا ربي ما تم حق الأمر تبجي ناني ما تم معنا سلام جميع أمريات دور نكتم تعفو كاري تجعفو عستك تم عفو بك يا ربي تو إيمانا مكامل بك تو عمل مصالح بك وتو قبول بك يا ربي تو گناه معفو بك تو رزق مبركت بك تو ملت مبسلامت بك يا ربي تو اتفاق تخنا وعالم إسلامي يا ربي تو اختلاف تخنا وكافر وظالم ومرتد تو دفي فزا وبنبيوان بدهاب تو بوان بهف بده قداندن يا ربي او عزيز ميكو دبردين تدا ظلم لواهاتي كرن ايكو دا حبس زندان دا ايكو دا سرگون دا مهاجرات دا تو زمان کی نیز دا تو دریا کی لفن برای منازی بکن يا ربي تو تاويا تمام ظالم وخين خري سر عرض بينه تو مو ملت مبكيجن بهارا اسلامي يا ربي ابو وحشتك ويرو ظالم لسر عرض دكن تو دنيا دا جوان ركار نهله تو بناوي خني قحار تو انقحر بك تو بوصف خني انتقام تو انتقام جوان بيرن يا ربي تمتفانا إلي شفاعة حضرت محمد بك تبهرا صلاة جمر بك روناي النور تم داخلي جنة أخو بك تم بك هفال جيران آل وأصحاب رسول أخو يا ربي تفان شهيد منازل شفاعة حبيب أخو محرومنك تشفاعة شهادة وانقبول بك تخيانة بخينا وانرا نكي نسيب موملتما يا ربي تحقي بحق بد نشان موملتما تمتفا تابحي حقي بك يا ربي تباطل باطل بد نشان موملتما متفا جباطل دورخم يا ربي تتمام دعاء عمل ما بخير قبول بك شبحتنكي اويكو حردن دهر سميع وحر تشتزان عالم توبه منا قبول بك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة تكبير الله تكبير تكبير قريب يباني بقيمة خدي خيرات